lava e tātou te whaamoe ai I le lei. So pe o ta ita vai ngana I le whaauinga ina o le afui. O le autu o whiriwhiria tanga ruenga o pisinisi alama nuia ma leipa. E whaafoe ai ma whaatino I al whaamanatuina o le aso whaapitoa I le vai asa fau pe a whai au lia I se ola ma le malosi. Mania le autu ia wae e saolele lava ia sa langa tom faina ia tala mo sina mani nonga foi lea o le si o manga o le tanga te fai ngā ruenga a mai so tono ngā ruenga o le tua le tātala no foi li se tātu po klame I le mea foi le o le ngalue tono le si o manga le mea leo le mo le taalo ma mea fa pena ma le iloa e le tua pata tua tupu lo le falavlave le lo po femingo ye e tai pe fa na mari le usa no ngane tai pe fa la tātu ainga ia po fia lava le mea teanga iai po ofisa me whapena e te tauna e malama uma I le whaitutoa e te ulua toi tono mo le whaitutoa e te oso iai pe a tupu si whalavlavi wa tupu whafose I pe te ua whajitenga pe te ua pā whafose I se mōli po le a se mea tupu mai se mū a laike oso ko laike oso laike ilo le whaikoe kaunga oso I whafo e oe pe yo nei vaenga na e ta wel fa ta we na wa le fa mai ta wa tu pe fo linga so lus fo va aso lu vas fo so lu vas fo le lai mana ya la si vaenga le ini mo fa yo tu ta la ina si vaenga lo winga o le mana yo le so tinga wa le mai ta tu le join va ta si to mo le tanga lu ngoli pa pe o le so tanga na ma to ono tu la ngala va le na yo sa ngale mu mo tanga ta fainga lu so e whataua fo I la I le ACC o nei mantua fo I oe fono o le kua function lea o le ACC o le matawhai o I autu wale o le ACC e ese mai isi ana division ta itasia ngā uma ai pe o le kua function nava lea le ACC o le ia saunga le mu ia o le vaenga o tue whaalea ia ma le vaenga o tau tolua lea le vaenga lea e te tau ana na o whaatasi so ta inga foi la le ina lo ma to ma le lipa ona le tele o whaalavalawe tupu mai tangata whainga luenga ele o mahua umai I la lo le o tanga luenga le pisinisi ala manu ma lipa o te ilo fono ona I te mai tau mai isi tato po kalame o tuana I atu e pe e mua tua tangata I le ACC I le ripoti ina le o lato o whaalavalawe le ngata I whaalavalawe tau ta avale whaalawalawe tau ngā luenga. Ia le ngā tai leo whaalawalawe tua taimi whainga luenga. Ia manisi lava o whaalawalawe whaapitoa. E mo o mia ai e tangata le susuani. So e tali atua ia le whaapitoa. Ia I lato. So e pei o le telefoina o le sao le ACC I le aso lea. Ona o vaenga umai ai le tangatanga I le saunga le mu o tangata whainga luenga whana maitu. Malo whaaftai, mana ia atolo o le ua wha e moatu na ia vaenga ia tātu te amatamatai. Ia o lumana ia ile nā fwoi vai aso. Ia wā fwoi ia le wha moe peo na sauno whale to whene ia sose. Ia ma tau mwhai e tala tuina ia malama mai tātou tangata whainga luenga. Ma le sio manga le te ngalue tono lo whale whainga luenga. Uia lea, ia langa ele le ia le lafo tupea po ani vaenga o tutoe langa o tāteimi ai o le mana ia o vaenga ia le so tanga la lea o tātou whalautonga ia ma le tātou vaenga fo ia le tanga luenga o lipa le ngata fo I le fono o tele o whalauiloa tele o whalauiloa ma o onga ma polkalame mātou te awai whaatase tuai man tanga luenga pisinisi ala man mia ma lipa ia ma tātou uma lava ona e iaia lava lo mātou te tonunga o tātou uma lava o stakeholders I o le ngalue whaatasi ma whapaanga ma le ACC e le ngata I tanga luenga le malo tai pe o le vaenga le leipa, le vaenga le fesa ai le ngata I leo le tanga luenga soifua malo loina o le ofisa o leo le LTA ia ma pisinisi ma company uma lava wa o le au tō wa au mātu I le whalapatonga ia e whaatino ia tālusanga po pepa foi e avatu e mai whailo atua ia I mātou ia nai tangata wa awhia I whaalawalawe tau ngā luenga so e iai foi la ia meo o polkalame e whaatino ina foi e mātou
i le vai aso fou fono mai tu. Ona o te iloa iai fo ia por kalame wa lautungia ma whaatulanga ina i lātou tonu pe o le mtangarunga pisinisi ma la manuia ma leipa e fito i tonu iai le whaatino ina o le whaamoe moe o le aso. Au te iloa o mtangarunga umalawa le maloma pisinisi ma company wa awea uma i le aso lea wa e whaamanatu a i tausanga uma. So wa iai ala lātou fuafuanga ma lātou por kalame peifo i o mātou. Ia e whaatino e whaamanatu ina e pia le whaataua ina o le saunga le mu o tangata whainga ruenga i si o manga o loo ngā lulu e ai whono maitu. Alo, sao no, whaaftai. Ia manatu e le sisi vanga le ua maalofo ele u ofele ni tai au. Ia mawātangi e le whaamoe moe la leo tātou mo le vai e sufau. Ia le pala si tonu e le aso lua. Ia ole nā fwoi vai aso mua. Ia o le tāua la vai. Tasi le aunga ma le whaamoe moe. O le tūlanga i le saunga le mu. O le a tātou tala no i le saunga le mu. E tele ona fele e titau ona tilo mai i tātou e le na o si saunga le mu tono whanwhai ngā luenga. Ia po le alu ta vale e o e lau sa vale te alu te whātau o lau saunga le mu. Maso se mea lava. Pe te alu te au le sami po fia lava. O le e tala noa tātou tūlanga le saunga le mu. Ui alea. Ia, la fo tupea, te loa, ia o se vai nga whai, ue te fia sau no iai. O le mai, ala tātou binita hao, maranga whalolo, sos? Whaftai whanu mai tu, whaftai mo le avanua. Ia au te loa o le a whai ui i le tāpor kalame a. E o le tualalo lava ia ma le whautuanga a le whalaputunga. O le saunga le mu lava o tangata whainga ruenga. Ali. E pe ona iai le tautonunga a le lei tatou mawhauwhau. E pe o le poto lava ma le atamai. Ai o le tōtele lava o whaalawalawe e tutupu mai. Ia o le whaatamala lava. Moni. O le whaatamala ma le ea le manatu ma le saunga le mu. O pe o whaatino i se tūlanga fo inga le masani ai. Ewa misi atoa ia le process e te tauna ui ia ngā ruenga e tauna whaatino ai. So mo le tāpenanga lava o tātou i le whaamanatu ina o le aso. Masalo e sau se taimi ia ona awai mai lea o le sesi o le sui mai le vaenga o pisinisi ala manuia ma lepa. E wha ma oti ma wha mautu le pokalame mo le aso tāua. Ai o mātou lava ia o loo ngā lulu e so tau au. Tau mwhai e una i saunga le mua e alai i po kalame whapene. Ai le ngatai leo o le ngā lulu e whaatasi. Ngā lulu e whaatasi am tanga rue ngā malo. Ia ma stakeholders ma company. Tu ma oti ma pisinisi ina ia malutia le soifua o nai o tātou tangata whainga ruenga. E le na o tangata whainga ruenga fo i o loo tilo i eile. Whala potopotonga. O tangata lau te leo mawai e sila fia fono o whaalawalawe tau ngā ruenga. O whaalawalawe tau taawale. O tua atu o te mi whainga ruenga. Ia mai lātou e a fia mai whemala ngā ina i lunga o le sami. E whao ngā ina e ia wa aiuna iai i afi ene sini fono. Ia o te loa se o le polkalamena mo le neita e au. Mo moli atu fo i le whaafitai i lausunga o loo tū mai le foe. Iau i lawa ina tautua upenga mai le mātou sa ile ni tai au. Ia e tau te tua whanua mai lawa ua. Le whaatuna ino le tātou pokalame māsani i tai au aso lulu. Whaamalulu atu fo i sa moa i sa utou whaafonga mai ma le sila mai se upua le tautamali i lau whaafonga. Ia